Mumeze gute guys? Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ki wabona data z'ubuntu cyangwa internet y'ubuntu bidasabye gukoresha VPN cyangwa andi application. Ibi bintu ni ibintu wikurira muri phone yawe ubwawe, biguha data z'ubuntu cyangwa internet y'ubuntu. Ngiye kukwereka uburyo ki ibi bintu byakora. Uraza ahangaha ukande ahangaha nyine usa nk'ujya guhamagara, noneho ukande akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego 4 6 3 6 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. None urahita ubona kuri iyi side imeze gutya, niyo ihita ugeraho. Noneho ukigera kuri iyi side urahita ukanda ahangaha handitse phone information. Urahita ugera ahangaha. None nurangiza kugera ahangaha, ikintu cya mbere urabanza gukora, urahita uza hano uhita ufunga izi simukadi zawe, uhita ukanda airplane mode uzifunge. Nurangiza kuzifunga uhita uzamuka hano hejuru hari ubudomo butatu. Ahangaha hejuru muri kuhabona hari ubudomo butatu, uhita wakanda. Umanuka hano hasi handitse enable data connection, ntihagire ahandi ukanda ahangaha handitse enable data connection wakandi. Ibi ngibi nubirangiza urahita umanuka hano hepfo, handitse ahangaha handitse mobile data power. Ahangaha muri kuhabona hasetinze off, urahita wafungura on. Mobile data power uhita wafungura on. Urahita ubona settings kugenda zisetinga ahangaha, kadutegereze gatoya. Urabona ko byakunze. Ngewe ndi gukoresha Airtel, muri kubibona current network Airtel, roaming not roaming, data service connected. Urabona ko byabaye connected, data network type harimo 4G. Urabona ko byakunze. Urabona ko hari imibare iri kugenda igenda. Izi ngizi ni mega ziri kugenda. Iyi ni data y'ubuntu abantu bakoze telefoni bayishizemo. Kwa kundi ukoresha mega uzashira ukagura izindi. Hari mega zisetinga muri telefoni yawe, uko ugenda ugura mega hari mega zigenda zibika. Niyo mpamvu iyi setting bayidushyiriyeho. Noneho ibi ngibi nubirangiza kugira ngo ureke ko izi data zikora, urahita ujya hano, urahita tuza hano kuri YouTube. Reka tuze nko kuri YouTube. Guys, murabona ko ibi bintu bikora. YouTube urabona ko amavideo bayamaye. None kugira ngo nkwereke ko unayafungura akajyamo, reka turebe nk'iyi ngiyi. Urabona ko amavideo ari kujyamo. Guys, urabona ko ibi bintu bikora. Ibi bintu bigisiriye, nawe ugenda ubikore kuri phone yawe. Noneho ndakwibutsa abantu mutari mwakora subscribe, like na share, ndabibutsa kuzikora kugira ngo mujye mukomeza mubane natwe mu yandi mavideo tugenda tubahereza.